Ntuli, bus gator uMaqhude, engineer uMzamo, ngisebenzele downtown. Into eziningi nje ngizenza nabo, yabona. Umuntu kwakuyena owangilekelelayo kuba igama likabonakele ligcine livela li-introduce-ke kwi-industry, ngithokozani lana. Usamdelicious, usamnandi uqobo. Yes. Bathi ndiyayibona ingwenya bendike ndayibamba kunyaka ophelile kwalapha kulo msakazo. Sisi wami mani umhle umsebenzi wakho kakhulu. Khawukhuthaza abantu abangosisi ukubaxelele ngalomculo wesintu. Uba wawutheni uzungene kuwo and ngobakhuthaze kuba siyabafuna abantu abastrongo njengani apha kulo mculo wesintu. Kuma sisibheka nina nizimbali zezwe and ke ngoku ningumzekelo kwisizwe sakuthi. Khawukhuthaze nje abantu abangosisi bangene kulo mculo. Ngiyafisa mhlonishwa ukuthi abantu besifazane abasebancinci akuliphupho labo ukuthi bebe ngabaculi ikakhulukazi bemaskandi in future. Kwangathi bebengasifunda besiqede isikole ngoba beminyaka ethize edlule nakuwo lona esikhona uyasibonisa ukuthi umculo kumele sithi njenge-hobby singawuthathi njenge-career ngoba ngiyabona nje uma ungabuka onyakeni ophelile siye safikelwa ubhubhane okungekho umuntu wayengazi ukuthi kube khona ne-COVID-19 evale wonke ompompi esiphila kibo njengabaculi. Ungesiba emaskandi kuphela wonke umuntu omculo, wena DJ wenani, uyabona. So lokho ithethe ukuthi kumele awukunani kube ne-stable income, kube nejob okuyona bese ke lo mculo usenza njenge-career. Nginesiqiniseko ma kuyisipho kuyinto yakho owayiphiwa iyogcobo nanini yokusebenzela. Asho kamnandi sisi, washo kamnandi. Baphulaphuli bengqusho FM ndihleli nawubonakele Masango. Madoda usimbambe eseGoli eJoburg. 063 596 2463 kobambe kanjalo sizilunga into zasekhaya. Uphakathi kumafani lo kwaBengqusho FM ku-99.5 yethu sonke. Feel the vibe. Listen to Ngqusho FM 99.5 megahertz. Yethu sonke. Masikwamkele phulaphuli. Sibuya njalo ke emncebeni sihleli nobonakele Masango. Sisomkhotsho ke sisi wami njengoko uyimvumi kaMasikhandi. Zeziphi izinto eniye nihlangabezane nazo ezibangela ba kube nzima kulomculo wesintu? Kakhulukazi ukuthola ukuthi endaweni okhule kiyo awu-recognize nakwezinye izizwe nakwezinye indawo. Ngizokwenzela nje umzekelo, ufumanise uba ndiyaqashwa kakhulu e-Eastern Cape mhlawumbe ndizosebenza khona ndiqashwa umasipala wakhona ekubeni umasipala endikhula phansi kwawo endisimama phansi kwawo apha kwazi kwawo ndiqasha. Yo ibuhlungu sisi. Lezo esidibana nazo. Ibuhlungu sisi, ibuhlungu kakhulu. Ufuna uthini kwi-event organizers, kubasasazi, kubahleli bemicimbi kuMzantsi Afrika wonke nakubathandi bomculo wesintu? Bengathi nje abayibuke ngelinye ihlo lento yokuthi besicwase kuqashwe kakhulu abaculi bobulili besilisa kunabaculi besifazane, ngoba thina abantu besifazane yithina esimile emakhaya, yithina esondlayo, yithina esikhulisayo, thina we've got kids and families to look after. Thina yithina esazi bakulala buzweni kumele kunxitshwe ntoni kwenziwe ntoni. Uyayibona lona. So lento yokungasiqathi ababulala isithina kuphela kepha babulala laba bantu esibakhulisayo. Washo kamnandi sisi, washo kamnandi, wayibeka yacaca okwekati emhlophe ehlungwini. Sisi kumuntu ke ngoku njengoko kudala ulendima. Yabona ko sithi ngo-2007 wawusoyiqala le ndima akungoku uyibambile lento. Kumuntu onomnqweno ofana nawe abe kulomculo kulomgangatho ukuwe, ungamnikeza icebo elithini khona ukuze kuba kaloku sayiqonda ubusoyivezile ukuthi umculo ofuna ukuyiveza bengathi ihobby, yabona, and futhi uqiniseke ukuthi usebenza kakhulu ube nayo enye ijob lapha ecaleni, kodwa kumuntu onomnqweno ongena kule ndima obawele ngasebe kulomgangatho ukuwe, ungadlulisa icebo elithini? Uyazi ukuthi nginokubona sengazuthi ukukhulela emakhaya kukhulu indima okwayidlala kimi, kwangenza ingqondo yami yavuleka, kwangenza ngakwazi ukuhlonipha abanye abantu ngale nhlonipho engikhuliswe ngayo ekhaya. Uyabona inhlonipho once waba nenhlonipho, noba yiphi i-challenge odibana nayo
noma yiluphi uhlobo lo muntu odibana nalo in this industry uyakwazi ukuhloma. Awu asho kabani sisi watsho kamani kumuntu onomnqweno kwengokuba afumane umculo wakho ngaba